murabyizeye ko Imana igiye kuri itanga gikomeye? Mungu asifiwe. Amen. Mushaka kubona igitangaza cy'Imana? Ni bangahe? 10. Bashyiremo neza none dufite ragize inka 23 z'ukwezi kwa kane. Ubundi nta uri mudafite umugabo? Nta uri mudafite umugabo? Dafite umugabo yatwita gute? Ninde urimo hano? Mwese mfite abagabo? Yego, munabafite? Vuga ngo sawa. Vuga ngo sawa. Sawa. Duhereze Imana icyubahiro. Haleluya! Haleluya! None mvuge ngo hey, gutya. Ntabwo byari binjiramo neza. Uko nzamara ariko muzamura mvuge ngo hey! Mvuge ngo hey! Gira gutya. Gira gutya. Tuvuge ngo hey! Hey! Ibintu by'Imana bijya bikora abantu urushinge rwageze mu ijana. Komera Imana amashibesha. Mushobora kuvuga ngo babya ngo nibagire ngo hey. Ntabwo mwari mwageraho mwese mushobora gusama inda. Bamwe bari kuvuga ngo hey, abandi mwese muravuga ngo hey. Mungu asifiwe. Amen. Itorero Rwamagana hari ugeze ku Muyumbo. Nagiye kubwiriza, mvuye ngiye kubwiriza, mbona nk'umudamu muto ukuntu, namubwiye ngo ufite ikibazo cyo kubyara, amati nibyo koko. Namubwiye ngo yawe umugabo yari ari hano, yari kuza mukagenda mukabyara, sanga umugabo nawe ari mu iteraniro. Bagikanagira kuri podium numva ijwi ryambya ngo baryamishanye. Ndavuga ati noneho ndindavangiwe kabisa. Imbere y'abantu bagiye kuryamana umugore n'umugabo. Imana iramye ngo baryamane imbere aho ngaho, nibarangiza bapfumbatane ariko ntibambure. Mutaza kubyumva mu bundi buryo. Yesu nashimwe. Noneho namaze kwivuga, bene bwite bahita ko baryama, barapfumbatana, iteraniro ryose rirahaguruka. Ndavuga ngo mu izina rya Yesu, uko bafite kwizera babonye igitaro cy'Imana bagiye kubyara, bafite umwana w'umuhungu. Haleluya. Baratashe baragenda barasama, bafite umwana w'umuhungu nyuma y'imyaka 7. Kubita kunda yawo ngo cyane, vuga ngo ngiye kubyara mu izina rya Yesu, ngiye gutwita mu izina rya Yesu, ndabona ntwise mu izina rya Yesu. Hari igitangaza cy'Imana, Imana iremye mu gitangaza mu nda yanjye mu izina rya Yesu. Kubita cyane, kubita cyane, kubita cyane, kubita cyane. Hey! Muhaguruka dusubasengere, muhaguruka, komeza kubita cyane mu nda yawe mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Akira gusama, 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 akira gusama mu izina rya Yesu. Hano havutsemo abana b'abahungu 5 n'abana b'abakobwa abandi 5. Mugende mwizere, tutere haleluya. Haleluya. Imana ishimwe. Leonce yaba ari hano. Leonce wino lonetiso paki enesotika ivoma. Imana imbwira Leonce, ko mbona nkuzisha ndabikeka ariko ntabwo uruwagana he kwishara Nyamasheke ahagana he kwa Narcisse. Kwa Narcisse. Nagize Maria mushiki wawe yitabye Imana. Wewe witwa nde? Nitwa Leonce, ariko nitwaga Leotere ko
banyitaga Eh. banyitaga Roteri ariko ubundi mu izina rya nyizina ni Leonce. Oh.